Assalamu alaikum dostlar. Bugün күнгө 2 январь 2026 жыл. Акыркы жолу ишке 31 декабрь ишке чыкканбыз. Ошол бойдон 1 январь ишке чыкпадык. Бүгүн ишке кетип атабыз. Ошого иш кандай болуп атат? Ошол иш жөнүндө буюрса ишке барып чыккандан кийин маалымат берем. Кече 1 январь биз эс алдык. Ошого достор бүгүнкү видеону аягына чейин көрүңүздөр. Брезиво келдик. Брезиводан буюрса азыр эки алып аны ишке жөнөдүк. Брезиводан кар жаап азыр жүрдүм. Экинчи тоойдон чай жеп çay içip çıktık. Yani skladka жөнөдүк, короче. Адамдар келип атат, нарсаматтар. Да. Ал жерде көргөндөр баары эле эстесе керек, Вайлбер складка иштегенде. Станция Брезиво, остановка, маршрутка. Дадан өтүп турабыз. Saat eski alıp koyuyorlar dostlar. Saat 15:35 deydi. 3'ten 35 minut öttü. Buyursa saat 4'ten esepleyersek çıkan vaktinde kaytam. Kança işlep çıktık. Hoş bulacağım dedim. Malumat olur. Bugün 2 январь bonus var. Tarif 8,5 so'm olur. Saat 8'e çeyin 30% qo'shib beradi 8 so'mga, andan keyin 8dan keyin 20% qo'shib beradi. Ошого бүгүн тарифтен чыгарып 2 so'm 1,5 so'm qo'shib beradi. Ошого Mınaki dostlar, ben işten çıktım. Saat 1'den ötüp kaldı, короче. 1'den 15 minut ötüp kaldı. Bugün buyursa iş yaxşı oldu, 10 min işledim. Hazır screenshot bulup koyam, görürsüler. Anısını men tınbay işledim. Saat 4'te 3:40'da girgen, hazır saat 1:10-15 ötüp kaldı. Buyursa 10 min işledik. Bez sonrasında işledim. Girgenden başlap işledim. Çay da içken jokмун. Ошо достор, бүгүнкү иш буюрса жакшы болот. Буюрса дагы видеолор тартып киргизип турабыз. Электросталь. Ишке кар жаап атат.